Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat bakongsan mentara sengi Shillong, Smai ujem sangma kum UMP Raja Sabha, nakajing bambiang kinala shlei kasor nongpo, kerwit ka saw ya ka ling sub center julor kikot bat machine bat, soy MOU ga DBTS bat katas international ban hikai Jerman ha Shillong. Bat mentang ini pai segi Khubor ki bakambanya. Chairman ka Raja Sabha CP Rahta Krishnan ulapan sma ya James PK Sangma hakar photarik Naitung kumudkhot bathamai nagabanta Henry Usnam joka yendor bar thawan Raja Sabha kari India. Ya James la je deki dekhot ke yendor bar thawan ka Meghalaya daga wegasur klemdon manu banya aireng persya ya nakaliang ki sengsan hima kani ka Jylla. Hakani kasngi kiladon kendangut ki MP bathamai na ki weipat ki Jylla kari India ki balapan smai da chairman ki yeng dorbar Raja Sabha. Meghalaya Shri James Pangsang Kongkhal Sangma in Hindi. मैं जेम्स पंगसांग खोंखाल सांगमा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Man la usnem ki pat ba hakasor nongpo ki jumat ya kajing shlei bat kadaw ba kalong na kajing bambiang ki nala hashilin ter kasurok ba ha National Way 4 lane Haribhoi district. Kini kajing shisha ki lapau menta kasngi hadien kajing ther ulaba ubalane kumbal lai kenta tam hakaba ka kala shlei bat tap lin ya ki pentha kasor nongpo ka balabu ya ka yat ka yeng bat kalet kawan jo ki pat ba ha ki jingma ki bakraw ka jing shlei kalatap ya ki surok nadu jarsi maudiang hadu hajan office u deputy commissioner Ribhoi district ya ka petrol pump hasaiden ka kalatap baro saudong man kapor ki pat ba bat kinoy alam shnong ki raju ut ya kani ka jingduna kinala hasilen ter ka surok ba hendrei hadu menta kasngi amdan kanu kapor ban patiaw ban penbet ya ka la jing mudru kamen shua ban te de ka fly over hakikat tu kat ni ki benta jo ka surok hanong po ya kani ka jing mudru la tap khop ha ukhe ranei kani ka apot shlei kandang yai wan bat yai ja lada I lengkrang ha kani ka surok ba kipat ba kidang yai kendo ya kini kijing hakisngi pandang wan ka saw klatap ru habernihat ternga bat kiwe kishnong hakababun ki yeng kisam kilamat ya kajing shlei
side-nya lihat mah. Meron side aja. Oh, di sekitar itu. Oh, tinggal di sini. Cilut ni clear ke biasa. Itu clear terus apa ya? Orang nak kai mah. Dah bentar ke sini. Bentar stop. Tengah. Kajing sulai lah. Sarkai ha. Ini dia ke buat. Yang tengah mentapet kalau kena. Baru lagi Krishnong kila Kumar Mr. Kajing taruh labak lapsan. Lai sarkai. Kini kesem ada bar room. Kini polak jangar kita ke fan jangga Argentina. Tapi laran. Argentina versus Spain lagi lah Spain. Tapi Bak John lepas yang start reception apa? On the flashlight. Lagi kena apa? Kena kosong dong ni. Labun pa kajing nong jong ke. Ka Umling Health Sub Center Hathem Ribhoy kalasya krwit haka umsaw haka step prangap arpau tarik hadian kajing ther ulaba ubalane pun kenta. Ka kalarung bat shlei mam haki kamera jong kani ka sub center. Layo jing tip na kani kajing shlei ki kot ki sela badan kam bat ki machine examination kila julor haban dapiang. Nakani kajing shlei bun ki kot kisla ki badan kam ki machine sumar ki tiar perkha klung bat ki dawai dashin kila julor kabalawanra ya kajing ya ki doktor ki nos ban trei kam haki sngi ban wan. Kinong trei juga Umling Sub Center kilami dang step ban sat bat pen khuit bat ban lum ban lang ni ki tiar kitar ki balangam hakani ka saw. Na uni ulaba ladon bun ki surok ki balasya ban hakajing tua kendo hakani ka district. Pan berkali berji harus pe. Ha. Okay. Sen kayin kay du. Namanya ngam kenal lah. Ngam itu ada bayi orang yang kerja. Ini orang ada bayi orang. Nanti selain bang dan dia, ini mana bisa lakukan itu tangki itu. Tangki itu lagi. Jangan lipat lagi. Tidak lah, si orang lipat siang. Sama lah, si orang tu atas siang. Flash kan asla. Kadang saya sudah Shillong. Ini gimana? Kalau kau pun mesti Shillong. Sama kalau hek kat ni tu kalau kau. Hek kat ni ke? Wah. Setelah dan jumpa met kau nak sembat entai. Dia buahnya orang rumah. Buat tu buat nang tip ship. Aduh kan tu kini ni tu jumpa me yang kau blok. Ni cinta tu punya apa blok. Ya saja nak blok. Ni report nak ani. Ni
Malah ada ibu. Dia pencil gitu itu bakal dia di kamera lah bukan waktu. Ka Don Bosco Technical School Shillong kalasoi ya ka Memorandum of Understanding MOU bat ka Trinity Academy of Advanced Studies DAS International hak arp hoterik Naitung ban hikai keren bat thok tin Jerman ha Shillong nagabanta ki Samla ki bat trang ban net trainers sha Germany. Yakani ke MOU lasoi hapedeng u Reverend Padar Shining Principal Don Bosco Technical School bat us Director DAS International. Not as a course. So you can see one sentence here. The first step towards your career in German language. I would like to add on that, or a little bit slight change. This is the first step towards your nursing career in Germany. You have initiated the step. This is the first step for your nursing career in Germany. So, the first part is learning this language. The second part is starting your work in Germany. There are two parts only. The first part is here. That will be happening here in your place. The second part also, the 90% will be happening here in your country only. When you get the visa, you will enter Germany, straight away you will start working. So no need to wait to realize all those things. On the first day itself, your trainer will show you the contract letter, the job employment letter. She already received the job employment letter. As I mentioned in the seminar, that Google Me, she already received the job contract letter through me only. Right. And by the grace of God, I can tell you that before clearing her B2, she received her offer. So that means, if you are good enough, there is a chance to get your employment contract letter. I repeat, if you are good enough in communication, if you can communicate German language fluently, maybe before completing the 4th level also, there is a chance. Okay, when I will be here sometimes, if I find that of trainer or father is saying that there are some students who can speak excellently, in excellent manner in German language, then I will recheck again with the German citizens. And if they also say that oh, they are good enough, then you can expect some interview which will be handled by the German employees. No need to worry on that one. I have given that opportunity to Ashley. Ashley is successful in that section and she received her offer letter. So on the first day itself, you can see the contract, job contract letter. Teman kawai ke level, each level kan simpor kuma arbanai AA. Let's say ke level 1, let's say Sao Sengi. Ke level 2, let's say Sao Ski Kuta. Kasi buk jina kelomba kan simpor kuma to arbanai AA ka. So each level will take at least 4 months. Kata pada kecil. Henry ko patay siya nene pada pikwa kana pada ngisiwan bantit ya ka German language course nginong trade sa Germany. Kador barsnong mauring keneng hak jingelam jong usor dar ba Peter Lawai hak arpo tarik Naitung kilaya kendu ya EM in charge jong ka land ba Paul Soklet banyakran halor ka land ceiling kaba ka KHEDC kadang shudep ban
penbha amendment thamai hayeng dorbar ka KGDC. Habakran syakilat pathai Khubor uba Peter Lawai laong kadorbar snong mauring keneng menta lakat arsnem kaladon lakajong kalan siling kaba kilapan trekam. Kadorbar jong kanika snong kamsha yaki briu na bar snong banyadi yathit jaka palat yaka 4,000 square feet. Lada katam yakata habdei ban khot yakadorbar pelun banyata yakata kakam. Nalor kata uloong na kajingweng ka KGDC ya ka Section 16 jaka Land Act la idon kam ban kentup lang ya ka land ceiling jaka snong knang ba kajingedi ya thir jaka kan scam. Kat ba nakalyang uba apawil soklet uloong. Kajingkwa kador bar snong mauring keneng kalong ban penrung lang ya ka land ceiling jong ki ha ka land ceiling jong ka KGDC. Ulayaro ya kajingle kador bar snong mauring keneng kalong ka bas ngau tenat. Namar kumbalong menta 4 judan kisnong kibate lakam ya ka jingadi ya thir jaka hauput jongki. Kalong halor ka rai jongka state committee ban wani kendu utarski kalong ban sngau hi namar ba kumbalong menta ko ka dobar snong mor kunang yo don pai kanika lan siling ko ba snong kalabu te kumtang iwan ne kalong ban pan ne ka jingi itho ban notify kanika lan siling jo snong ko ba ngilabu kumba arpo chas katfut ba ngila bantiet caka ki beli bana barsno bat palak ki kata komod kebla bantiet caka tila palak ki ka aku jas kerfut dan kam ni rais ko dapat pelun ro way te kini kalan seling jungi ke de bengila don matala ar senam tam ngila praktis te goro ki noksnong kila ibjur ban tre company te komod te kam ka yai bi sai smart te komod thu mata hadin bati la weng itu ga section 16 tengi iba se kan don kam ni kasnong mata bakan don la ka jongka lan seling bon itu no ikaneru apok kaneka lan action kan council ban kuntup kaneka lan siling jungi knang ba kaneka JD thit khando kan scam ma jing thu pengiwan ra kaneka lan siling kalong na muta ban yada ya kaneka jing sintut ya khando si ba tang wei bru numla ban thit e kalom ko wa di popo akar te knang ban yada kita ka jing ya thit pathari ka khando siap ko snong pathau tingi bu no kaneka lan siling te kejukunduk kolong Bosco na kalian iba boleh keluar bersimpiah berbaik ini kam tel dari itu kam itu Khubor ni keluar berpun tip ni yok ni song ni keren hai ni kam tu ko jingkwa jung phi ban kini kwa ban thep lak ni kani ka an jung phi hapo ka land sling jung konsil om no na oh nak kalian ni kwa ba kamu nak kalian juga sokar baga nak kalian kat konsil bahkan permit akan notification bahkan rung hapo kani ka hak juga konsil nang bahkan ni ka land sling jungi kan yang de ba kumbolong mata kamut lada kumbolong mata kanika lan seling jungi pos nomor kenang ka hatmat an kamut se kala ka kayap no pil da garung hapo kanika lan an kamut kanika an jungi kamut kanika yang ke mat ka an kumbolong mata kan long taka global rule te kamut kamat an kamut kan yap no na takadau tengiwan nang ni ni kundu long ber scam ni kene da konsil kan ba notify kene tu ka ikaba penlong ni phi ba pinon ra ni ka an haswa ba konsil kan ra ni ka an su thu bla ti post nem bla tri kam ni ka an jung phi ti post no hi ya di sha ga de gamram ju se konsil do por miswa no impeno eka bajam tah ni ke di do por miswa si wat na kalian di ma ba ka se konsil ka de bandon pa ka ni ki an bani dai ka khandok siap khamtam ba mor na di por miswa ka de ka right ka di right ti hadin betul kala adu no ka ni ki right te gi mar pa ba ola kam no panti te mata ka lalong ka berismet na kata ka private land te ngi i pat ba ngi don kam namar ba ke jing yada pa ba babun ki kundan ki cakap ta te knang ba nila ban nyo cakai pa ba don kam masna yeng sesam ban rep pendem te ni bu no ke ka an ba apo jas per foot rai do bar ba ki no kinu gibru ki manabar snong ki la ban thit ni cakap ko snong palat ye kata kamut do bar ap song perkhat ada ki don kam mat school te college Banda kitu ki Khubor nglapoi shikabakut tar hadu bangin daya shenbyang khublei shibun.